Pozdrav svima, ja sam Nikola. Zakoračite sa mnom u senke misterioznih egipatskih piramida, gde duhovi drevnih faraona još lutaju peskom. Ove masivne građevine su odavno obavijene velom misterije i legende. Da li su to samo grobnice za pokojne faraone, ili imaju tajne izvan naših najluđih snova? Pridružite nam se dok uranjamo u mračnu istoriju piramida i otkrivamo tajne koje leže unutar njihovih drevnih zidova. Egipat je dom za 118 piramida koje su nastavile da privlače putnike, matematičare i arheologe, koji žele da razumeju ove strukture koje je napravio čovek. Izgrađene su pre više od 4.500 godina. Velika piramida u Gizi je poslednje drevno svetsko čudo i simbol bogate kulture Egipta. Struktura je deo grupe od 3 piramide Khufu, Khafre i Menkaure, od kojih svaka služi kao kraljevska grobnica nazvana po 3 faraona. Dok sve 3 piramide u Gizi nastavljaju da oduševljavaju svet, Khufu, poznatiji kao Velika piramida, privukao je najviše pažnje zbog svoje ogromne veličine. Istraživači su proveli decenije pokušavajući da otkriju unutrašnje misterije Velike piramide da bi razumeli njen inženjering i svrhu. Projekat Scan Pyramids je 2015. godine okupio stručnjake iz Francuske, Japana i Egipta kako bi pronašli nekoliko neinvazivnih tehnika kako bi otkrili šta se nalazi unutar Velike piramide. 2017. godine naučnici su konačno mogli da zavire unutra koristeći razne skenere. Njihova otkrića su otkrila skriveni svet pun tajnih odaja i soba koje su bile neočekivane. Možda je najveće otkriće bila ogromna praznina duga skoro 100 stopa koja je ležala neposredno iznad velike galerije piramide. Manja praznina je takođe pronađena odmah iza severne strane strukture. Ali šta se krije unutar ove dve praznine? Naučnici tek treba da otkriju ovu misteriju. Nedavni rad objašnjava potpuni plan tima, koji će uz pomoć skeniranja kosmičkih zraka otkrio skriveni svet unutra i pomogao naučnicima da shvate kako je misteriozna struktura uopšte izgrađena. Dok je unutrašnjost piramide bukvalno intrigantna puzla, njena istorija je podjednako fascinantna. Na drevne strukture u velikoj meri je uticala drevna egipatska kultura. Piramide su bile masovne grobnice za faraone za koje se verovalo da su postali bogovi u životu posle smrti. Da bi se pripremili za njihovo putovanje u sledeći svet, stvorene su masivne piramidalne grobnice i ispunjene nekim osnovnim stvarima koje će faraonu trebati u životu. Faraon Khufu je započeo da gradi Veliku piramidu u Gizi 2550. godine pre nove ere. Piramida je izgrađena sa oko 2 miliona blokova krečnjaka i granita. Piramide su tokom ovog vremenskog perioda obično bile iznad podzemnih grobnih komora. Međutim, Khufuova piramida je uključivala kraljevu odaju i manju kraljičinu odaju unutar tela glavne strukture. Njegov sin, Khafre, je nastavio da gradi drugu piramidu u Gizi oko 2520. godine pre nove ere, dok je treću piramidu sagradio faraon Menkaure 1490. godine pre nove ere. Zajedno 3 piramide stvaraju jedinicu koja je podjednako šarmantna i misteriozna. Naučnici će se oslanjati na najsavremeniju tehnologiju za skeniranje Velike piramide. Prema novom istraživačkom radu, napredna skeniranja kosmičkih zraka u obliku miona biće korišćena za zavirivanje unutar strukture. Mioni nastaju kada se visokoenergetske čestice poput kosmičkih zraka sudare sa atomima u zemljinoj atmosferi, rezultirajuće elementarne čestice mioni su snažnije od rentgenskih zraka. Mionska tomografija koristi kosmičke zrake miona da generiše 3D sliku kroz deblji materijal. Ova tehnologija će se koristiti da prodre duboko u strukturu i dobije jasan pogled na ono što se nalazi unutar piramide. Projekat Scan Pyramids, koji je doveo do početnog otkrića dve praznine, koristio je mionsku tomografiju. Međutim, istraživači objašnjavaju da će novi poduhvat uključivati sistem teleskopa koji je 100 puta moćniji od tehnologije prošle tehnologije. Tehnologija će snimiti mione iz skoro svih uglova i po prvi put će proizvesti pravu tomografsku sliku tako velike strukture, napisali su istraživači u radu. Zbog velike veličine mionskih detektora, u radu se navodi da će većina podataka biti prikupljena s polja i duž baze Velike piramide. Ovo će zapravo omogućiti timu da prikupi podatke iz svih uglova i potencijalno uhvati čak i najmanje artefakte u skrivenim komorama. Iako bi ovaj projekat mogao da reši misteriju iza praznina, još uvek je na delu. Tim je nedavno dobio odobrenje od Egipatskog ministarstva turizma i antikviteta da sprovede skeniranje.
Međutim, potrebna su dodatna financijska sredstva za izgradnju opreme i njeno postavljanje pored Velike piramide, što bi moglo da potraje najmanje 2 godine. Za sada ostaju pitanja, a odgovori su zaključani unutar Velike piramide.